Njengalokhu uNkulunkulu wathumela ingilosi ku-Elijah yamlethela singwa ngesikhathi Elijah sehlane athi, awu kuphelile ngami, enough is enough, ngcono sale ngifa nami lamhla ngikwati ukuphi, kumbe usebuhlungwini kumbe usekujabuleni, kepha nami ngithi vuka udle, indlela yakho iseyinze. Nasi lesingwa lenkulethela sona sihlanganyele kuso encwadzini yaGalathiya sahloko 6 verse 1 na 2. Bazalwane, nangabe lomunye wenu asawele esonweni, nine bakamoya, lowo mephuleni. Loko nikwende ngemoya wekuthobeka, kodwa nawe uticaphele ngobe ungahle ulingeke. Thwalisanani imithwalo yenu kuze nigcwalise umthetho waKristu. Njengaloku sisembini la sikhona khona emasotsha aKristu, bonke bazalwane labakholwako ngekwehlukana singemasotsha. Kepha nikhumbule njalo ukuthi phela vele empini kukhona emasotsha latawushayeka. uNkulunkulu asafoda ngetipopolo takamoya, uyawabona lamanye masotsha ayashayeka kuleli hlane lesikulo lekungahlanganyeli. Sewukhipha umyalo uthi kulawo masotsha lasemile awasuti gcabha tibongelele ngekuthi wona asemile akashayeki, awacalate lamasotsha abuke naba lasebalimele. Uthi uNkulunkulu i-assignment yethu akusiko kujaja lasebawile labehlulekile ekukholweni. uNkulunkulu usinika umcondo ukuthi kuwa kwalabanye labawele esonweni, unake lamagama, uwele khona hayi ukuthi uphila khona. Lolo wele esonweni lithi liBhayibheli i-assignment yethu kumvusa. Ngalama magama, umuntu lowele esonweni ngazuthi kumele kubonakale kakhulu laba bakamoya labangakawi. Lokuwa kwalo akuveti emandla esono, kumele kuvete emandla alabemile labangaweli esonweni. Lithi-ke i-assignment yethu akusiko kumehlulela kepha kumphakamisa. Lithi umthetho waKristu asiwufeze ngekuya esondweni siphakamise tandla sithandaze tilimi, asiwufeze ngetinshumayelo kumbe temandla nangemimangaliso. Lithi umthetho waKristu siwufeza ngekwethula imithwalo, ngekwethwalisa labanye imithwalo yabo. Cabanga ngemzalwane le sono simkrasha njengelitshe lelikhulu. Lesono simcedzela injabulo, simcedzela kuthula. Lithi-ke liBhayibheli, nine bakamoya phuthumani, niphakamise lokubacindzetelako, niphakamise lamatshe lomthwalo lobesinzako esikhundleni sekuthi nibengetele umthwalo. Awucabange esimeni sengoti, mangabe kukhona ingoti leyendekile, bese kuba nebantu lababili lengifuna ube nabo emcabangweni, nesi neliphoyisa. Mangabe labantu laba bekungathiwa bala kulesicuku lesikhona kubuka la kwendeka ingoti khona, utawubona ngani ukuthi leli liphoyisa lona nginesi? Liphoyisa kumbe utawubona likhokha i-notebook licala libhala statement ukuthi ngibani, kwendekeni, kushayisene netimoto, kwaba nekulimala, ngumuphi lobe wrong, ngumuphi lobe right. Mangabe kuyabhalwa phasi lokho. Kepha nesi utambona ngekufaka amagloves etandleni, utambona ngekufuna amabhandishi, utambona ngekuzama kuletha kuphila ebuhlungwini, alethe kuphola kwetinhlungu, ngunesi loyo. Kanjalo
kulimala kwemuntu awele esonweni sikhathi sekubonakalisa ukuthi ngabe unenhlitiyo yekunaka abantu ngekwemthetho, wena uphila ngemithetho yini impilo yakho yekukholwa nguJesu noma uphila ngemusa. Umusa uthi asinake, asilethe kuphila etinhlungwini. Umthetho uthi ube wrong, mangabe ube wrong umele ubhadale, mangabe kumele ubhadalwe, wehlulelwe mangabe yehlulelwa, umikiswe enkantolo umikiswe enkantolo. Kepha umusa uthi hayi sesikhonela kukuthutha sewutawuba kahle. Yebo kwentekile wayenta ingoti wawela kuyo kepha sewutawuba kahle. IBhayibheli lithi mangabe lomunye awele esonweni bonakala wena wakamoya. La sikhona khona calata sotsha lenkosi, kumbe sebakhona labawile kumbe nawe ungilomunye wabo. Mine angikhonela kukufunzela emavesi ukuthi yekela kweba, yekela kuphinga, yekela bugwadla, kepha ngithi ngemusa waNkulunkulu usengaba right nawe, usengavuka, usengilo lisotsha kuthi nje lishayeke phasi. Wena lo lisotsha lelimile kunalashayekile eceleni kwakho, yelula sandla. Noma ngabe bekungathiwa kusayeke esondweni, awuhlabeli, awunikeli, kepha yelula sandla uphakamise lamanye amasotsha lasashayekile. uNkulunkulu akubusise ngalesingwa. Amen.